He hiko i uaua kei mua i te aroaro mō te rōpū ka kāriki. Tuku tētahi reta kia Darleen e pāna ki ngā whakaritenga tāria te wāka ki te ka whakautu mai taku whaia. Kua tono atu te rōpū ki tā rātou me matoranga pū o mua a Darleen Tana, kia heke i tana tūrangi ki rō paremata whai muri i te whakatewhanga i ngā mahi a tōna hoa rangatira. E ai ki te mema a Hūhana Linden, ka whai wāhi atu te reo o ngā mema i te whakatau whakamutunga. Nō reira, kua hoki ngā kōrero ki roto i ngā rohe, mā ngā mema e whiriwhiri, ka hoki mai i te kotahi a hepe tema ki te whakatau kaupapa. Kua tauna piropiro, kua tauna ai mai i te be i kite o mātou nei mema, o tātou nei mema te ara, te huarahi, te tukanga, kia whakaoti tēnei o nā āhuatanga nō reira e pai ana. Ina nāia kua āhua rereke ngā kākāriki i te rātau i mua i ngā kōwhiringa pōti. I tēnei tau kua kitea rātau i ngā take e pāna kia tana raua ko Galways ka harma. E ai kia te anau tuiono me huri te aro ki kaupapa kē. Tēnei kāwanatanga i takahi ki runga te katoa tērā o nā āhuatanga. Nō reira mātou nei kākāriki e whawhai ana te whawhai. Whakaaro nui ki o tātou nei te tino rangatiratanga i moimoia o tātou nei mātou tipuna. Heoi e whakaai ana tuiono raua ko Linden kia anga whakamua te rōpū. Me kā tātou ki te hāpai atu te tiriti o Waitangi. Hoi anō te kawenata o Aotearoa New Zealand, te tuapapa o tēnei whenua. Hei, te tangata te kuhu mai ki Aotearoa, tangata Tiriti mai, tangata Pasifika mai, kia aro rāta ki ngā ahuatanga o te tangata whenua. Ko te hiahia o ngā mema ki te koke whakamua e pāna ki ngā take nui o te wā. Pērā i te tūrakitanga o te Tiriti o Waitangi, ngā take taia, me te whai i te tahi huarahi pai mo te hunga rawakore. Haunga anō enei o ngā take o tēnei wātonu, ko te mea ke e pāna ki te oranga tonutanga o tō tātou iwi me te taia o hoki. Hei te hepe tema ka mōhio heaha te whakatau mō tana, me tana rōpū o mua nei. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.